Football Titi par jasari somni parukna ngai thavele don ta ila English Premier League hi English tual chung footballa club level in elna sang berania khovel huap ang point ram khat tual chung in elna sang bera English Premier League aya da san a omri lavani tual chung league sang ber sang sumina abom tamber niin boruak tanber na ti thei ani bok khovela league harsaber ti hiala soichin ani ma se he English top league a hian English managerin no moi an la choi ngai mi lo manager som pani in Premier League a hian an kai shwe team no moi an choi pui to a chung te chu Italian manager pali Roberto Mancini Carlo Ancelotti Antonio Conte le Claudio Ranieri te kha an nia Scottish manager pani Sir Alex Ferguson le Sir Kenny Dalglish te khan team an kai shwe an champion pui ve to a Spanish manager pakhatin champion no moi choi to in chu Pep Guardiola ania Portuguese manager pakhat vekin champion no moi choi to in Jose Mourinho kha ania Chilean manager pakhat Manuel Pellegrini khan choi to bokin German manager pakhat Jurgen Klopp khan champion no moi choi to boka French manager pakhat Arsene Wenger khan Premier League champion no moi choi to in Dutch manager pakhat Arne Slot hian Premier League champion no moi choi to boka ani ho hi Premier League ka champion no moi choi thei manager te anni manager angzong chuan manager som pahnin Premier League champion no moi an choi to a ma se ram angzonga soi chuan ram pariat manager te chawin Premier League champion no moi hi an la choi ani English manager jinga Premier League no moi choi thei tun thlengin an la omlo Portuguese defender João Cancelo chuan a khel mek na Saudi club Al Hilal chua sanin lonin Barcelona azom felta a season kal mek mabak omjong hi Catalan club ro puitan hian a khel don kumsam thum pakhat mi Juventus Manchester City le Bayern Munich tan te po khel to hi Barca hian an lak lu thu an puang to Cancelo hian sangni somni pathum somni pali season khan lon thawin Manchester City atangin Barcelona hi azom to a match somli pahni khelin goal lia khunga assist rumnga anei man bok tun tuma hian a kheriara Barcelona azom tum ni na atong ta ani Manchester United chuan team kai hruai tu caretaker head coach satan Michael Carrick an la luta a season kal meka mabak omzonga team akai hruayang Carrick hian assistant atan Steve Holland amang dona a staff zinga Jonathan Woodgate Johnny Evans le Travis Binion te an telbok Carrick hi kumsomli palimi ania Premier League ka Manchester United kor hachungin match jathum som paruklai a khel to a United club hrachiang takani coaching lam alu chil nu in Carrick hian championship club boro akai hruai thina ahun tirlama chathale ma sela an base promotion a hmu pui thei lova chu wangin June thla khan boro hian Carrick hi an bana khami nu khan United hi akai hruai le masak ber anni inrin nia Manchester derby khel ani dona hemi huna hian Carrick hian United hi akai hruai chanang Carrick hian kumsani somni pakhata ole banani khan Manchester United hi akai hruai lai lok to a match thum khel puin tum ni achak puya tum khadro nain a hawin an tlom lovani ahma in Manchester United a hian assistant manager mo phurna a chel to boka sangni sompari tanga sangni somni pakhat thleng khan niin khati chung khan Jose Mourinho le Ole Gunnar Solskjaer te ashon mana tuntuma ero team kai hruai tu luber ani vele donta ani Cristiano Ronaldo hi aro pui leya aro pui je kong tam takin kan soi photo boka in khel ala chaw san lo kara sul nu thar anu chia zel boka wangin aro puina hi kong then khata bel chain a om ta zel bok ma se tun tuma chuan Ronaldo chungchanga kan soilan kha tak mai thu dik ni si kan soidona chu sangni pakwa sangni som season atanga chiarin Ronaldo hian league no moi tumli chau ala choi thu hi ani sangni pakwa sangni som season atang khan tun thleng hian season som paruk amang zo to a season som pasarina amang le mek ma se a khelna club Real Madrid Juventus Manchester United le Al Nassr te anram thewa club lian berber te an ni chung hian tua chung league sang bera a champion pui zongjong bel khom chu tumli chawania season som paruk atangin season som pahnia a champion pui mi lawa ama Ronaldo ro puina le minglen na ngai tua chuan a in me lo le mai te po ati thei hial o me tual chung league sang ber champion no moi a choi hnung ber hi kumsani somnia Juventus kor hachunga a choi Serie A no moi kha ania anu lama kha chuan tun thlengin tual chung league sang bera hian ala hlotling le lawani Saudi Arabia apan nu te hian Saudi Pro League ka Ronaldo aya gol khung tam player tu ma anom lawa
Ronaldo hi league top scorer te po ani ma se champion no moi a hlo chuak tel thei ri tlat lo Ronaldo hi kum in sang hi somni paruka khel tur FIFA World Cup khel zo ani nuwa achol ve mai be seitu anom nuala tuna kum somli mi ni in thathar maya kum somli pakhat apum dona aril ru in line khel zel du po ni sela ataksa in top level football khel reng atin lo hun aum ve dona ni Ronaldo hian season somni chungdai professional football a khela langsar in ahun tam bera mang boka ma se avain league champion no moi tum sari chawala choi mithen khat chuan rin a in league no moi alo choi tlem in ti hial mai thei ma se English Premier League La Liga le Serie A te European top 3 league no moi a choi vek thung Ronaldo hian in khel a chol san ma in tual chung league sangber champion no moi a choi le man ram kan be seyem nge niya Portuguese superstar mitam takina football khovela player ro pui bera an soi thin hi league no moi pasari a choi tuwa te hian a to pang enge irin vedan le nizan in khel result le zanin in khel turte soi vele ta ila nizan khan Spanish captain elna Copa del Rey khel chun zomania heta hian Real Sociedad le Osasuna te gol ni ve khunga anin ne to ka wangin chakjok anom lova chu wangin penalty shootout manga chin felan ni penalty shootout a hian Real Sociedad hi gol thumin anchak Cultural Leonisa Muala Athletic Club gol thumin anchak Ramboka Deportivo Khelmola Atletico Madrid sikhat faya chakin golom chun hi Antoine Griezmann minute somruk pakhan na a akhungani French club te in elna Coupe de France po khelchun zom ni in round of 32 a Marcelin Khelmola Bayok siko fai te me win an sopa Marcel tan Angel Gomez Hamed Traore Amin Gueri Egan Riley le Neil Maupay ten gol khat theu khungin Manchester United player thin Marcel player poi monita Mason Greenwood hian he me chai hian hat-trick asiamani ti hian Marcel hian run of 32 paltangin run of 16 anin hlangkai Italian club ten elna Copa Italia run of 16 match po khelniin Roma in Torino an mikhuala gol nga luna me chai hian mikhual team Torino hian minute somthum pangana che adam samangin man hruaya minute somli parugna Roma hian Mario Hermoso mangin an suta minute somnga panhina che adam sbokin Torino ma hruai pui lein minute somriat pakhana Roma hian Antonio Arena mangin an sut vele ma se hun top don hei minute somkuana a Emir Han Ikhan mangin Torino hian an gol thumna an khunga goldang lubel talavin mikhual team Torino hian gol thum gol nin Roma hian neya Roma hi run of 16 atanga petlak niin Torino hian quarter final anin hlangkai ta ani nizana vek German club te in elna Bundesliga khelchun zom niin Stuttgart in an mikhual Frankfurt gol thum gol nin an neya Mainzin gol ni gol khata Heidenheim nein Borussia Dortmund in sithum fain Werder Bremen an ne boka Dortmund ta Nico Schlotterbeck an minisom pakhana gol hmachoi khungin Marcel Sabitzer minisom sari pangana akhung bela minisom riat pathumna Serhu Gurasian khungzui lein Dortmund hin harsalo takin Werder Bremen laka hian point thum an hlo chuak ta ani nizana vek English club ten elna Carabao Cup semi-final first leg match masazo khel ania Newcastle in Manchester City mikhualin gol ni alut he match hian gol ni lut ma sela team pahni te hi anin vengton thiam angreng leya chu wangin gol khung tuma shot po voisom an nei tling lo ve ve Newcastle hian voi kwa gol shot na yin tum thum gol zona an peta Manchester City hian gol shot tum sari na yin tumli gol zona akal Newcastle hian hun tha nei masa in Ian Wiza an nai taka tangin gol kham chunga bola thlo chuaka City point hun tha khoralin first half a hian gol lut lova second half a in khel tang zualin Newcastle tan Wiza an akhung teu hle City goalkeeper James Trafford an gol kham noi vel chia bol kal tur beng per ramin ball in gol khama pera hemi per chuaki Newcastle bokin changin Bruno Guimaraes an gol lama apeta ma se gol banin Manchester City achan him ram City in second half a hian veilam sir Jeremy Doku omna lam an hmangtang kai hleya Doku cross bola tangin gol an khung zui bok minute somnga pathumna Doku an thataka bola siam rem nuwa cross in Bernardo Silva an atlo pera hei hi City player thar Anton Semenyo an nai taka tangin apet goal ani Semenyo hian City tan match ni a khelna ni in goal a khung ve ya City tan hian ache thanghal hle Newcastle hian an sipur hi suit an tum hleya an teu thin hle bok ma se a moran bok fu thei thin lova hetiang kara hian City jok hian Tijani Reinders a corner pe ta tangin Semenyo mang bokin an goal ni na an khunga
ma se Haaland offside awangin gola pom ani lo City lam anlung oi lo hlea in khel zwa po gola pom tur ani thu Anton Semenyo ngei po in ala soi zui ngatani City goal khung an pom sak lo nu hian Newcastle midfielder Tonali an hun tha na yin amang tangkai zo ta lo thunga hun pek be minisam ko pakwana Manchester City hian Ryan Nuri le Ryan Serki te manga norin Nuri le Serki te hian combination thatak an nei an lan tira Nuri siam sakatangin Serki hian City goal ni na akhung hemi nu hian goal dang lu bel talovin Newcastle mola Manchester City hi sinhi fain an chakta ani ma se Carabao Cup semi-final hi double leg ka khel turani awangin Newcastle hi an latlalova second leg Manchester City khelmola khel ani huna Newcastle hian nataka an nor atul pha don thungani he matcha City goal khanna khungtu Anton Semenyo hi sangni pakwa a Emmanuel Adebayor nuwa Manchester City player match masa pahnia goal khung ve ve thei ma saber ani zan ina in elna sang sang khel chunjom le turania chungzinga chuan Italian League sangber Serie A dar som pakhata Napoli in Parma mi khwalin dar khatle mini som panga Inter Milan in li san mi khwal dona Bundesliga a dar som pakhata Wolfsburg in St Pauli mi khwalin dar khata Köln Bayern Munich an mi khwalanga RB Leipzig in Freiburg mi khwalin Hoffenheim in Borussia Mönchengladbach an mi khwal don bok Carabao Cup semi-final first leg match na nung zoka dar khatle chanvea Chelsea in Arsenal an mi khwal dona London derby kan hmu dona ni Spanish Copa del Rey po zanina khelchunjom turni in dar khatle chanvea Alaves le Rayo Vallecano Albacete le Real Madrid Real Betis le Elche te anin ma chhon don hei baka hin Africa khomol puya in elna sangber AFCON semi-final match po khel turni ta in dar som le chanvea Senegal le Egypt in semi-final match masajok an khelanga dar khatle chanvea Nigeria le in elna thleng tu Morocco ten semi-final match na nungjok an khel don bok ani BBC na transfer thuleng atarlante ngai thlachunjom ta ila heta hian talk sport in tar langin Manchester City chuan Crystal Palace English centre back kumsamni pangami mage hi January thasik transfer kongka hon chunge hian laklu nge yan tuma ma se Crystal Palace in pawn maktere samthum panga an chiara hetiang zat hi chuan City hian lei an tum lo thung Sky Germany in tar langin Bayern Munich Sporting Director Max Eberl chuan Crystal Palace defender mage hi nipui transfer kongka hon huna laklu an tum dona chutiang tur chuan rohman na asiamani Talk sport in tar langin Manchester United in Ruben Amorim ban toma sela tuna lona an chuatir Marcus Rashford hi aman phutoga dortu anom chuan shal antum chunjom zel thova Barcelona atang hian lak le tumna po an nei lova loan contract azo nuwa Barca hian an langhet lawani point United hian an zuar chunjom doni in alang ta zelani Manchester Evening News in tar langin Manchester United player England under 20 striker ni bok kumsom pokomi Ethan Whitley hi Bradford City in laglu andua season kalmek mabak omzonga hian lonin an kol ho donani Daily Mail in tar langin Nottingham Forest chuan Bournemouth atangin English forward kumsom ni parukmi Marcus Tavernier hi laglu antuma ma se Bournemouth hian ral an phal lo thung Florian Plettenberg in tar langin Tottenham chuan an forward kumsom ni mi Matthias Tel hi an chuatir phal lova French club Paris FC in laglu tum Marcela Tottenham hian kong an hon sak du lavani Sky Sports in tar langin Bournemouth chuan Ferencvaros atangin Hungary midfielder kumsom ni mi Alex Toth hi laglu tumin andor chunjom zela andor na masa paul makdwe riat point paruk an the chua no sak ni Marcela Bournemouth hi an beidong du big lavani Sky Sports in tar langin Newcastle chuan English fullback Tino Livramento kumsom ni pathumi hi hamstring hliam anei awangin defender thar laglu andua Livramento mun rok no khana turin January thachunge hian defender thar laklu nge yan tum Daily Mail in tar langin Manchester City Brentford le Tottenham te chuan Nigeria under 20 forward kumsom pokomi Suleiman Sani hi an changdon taloni in alanga German club RB Leipzig in pawn makdwe li point panga sengin Slovakian club Trentin atangin an lalu doni in tarlan ani Football Insider in tar langin Liverpool chuan English defender kumsom ni pariat mi Joe Gomez hi munpui mo chantir thin lo Marcela shal tumna an nei lova Northern Ireland right back kumsom ni pani mi Conor Bradley na taka ain liam nu phei hi chuan Joe Gomez hi timin amamo zuala ngain an shal phal lo zinga anda Spanish sanchin buten tar langin Liverpool manager thin Jurgen Klopp hi
Real Madrid in manager Tharatana laklu antum zinga atela ani baka hian Antonio Conte le Enzo Maresca te po laklu antum zinga soizom zinga antel ni in tarlan ani team talk in tarlangin Arsenal chon English defender kumsom ni pariat mi Ben White hi anshal phal lova munthen khata Ben White hi shala dinglam pangsir nget zoka din thar antum ti te tarlan omma sela team talk hi chon Ben White shal tumna Arsenal hian an nei lo ni in atar langani ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile phot ro se